mi pui en kol na hian party in tuna kan kal pui le election masa kan ti to anga sang ni som paria ta kan party ina socio economic development policy SEDP kan ti chumi ken ko na chung chang bik chu voinia hian mi pui ne na han soi thar le hanin fiati non le tha in kan sia chu wangin voinia local te po kami bik atang khan kan som chu ni ti kha kanan soi ani ti chuan socio economic development policy SEDP in atum berchu eile bara in todel na ani ten dangle chuan wan tlang nun tha ten mi puite hlimna le ngeng ke na siam ani socio economic development policy in chu atum bulpui toite kanan soi ni selangin tuna hian party chuan a political destination politics kan ti lo tin tu ram le dam ta na kan ti lo tin tu chu ti khan akal chhawan ni chena khan nationalism tun din hei kan soya adot le chon mi puite eile bar ni tin zawnna le sil le fensum le pai kan de chu na ko nga kan in to de na hi kan party ina kan policy jinga poimo em ani chumi ken ko na tan chon SEDP hi siam ani ti kha kan soidu ani ti chuan voinia hian hei kan soidu chu ani SEDP kan pe chhunzawm zel don ti hi kan soidu ani MNF sarkar flagship program socio economic development program SEDP chu athei angin chung tin family oriented thengpha impact chwa chan chho anita MNF sarkarin in khandona in tiamang nge ya hetiang ati thei hi alomom tak zeta har sajok le kunathok tu te du sak dalan ti tu sarkar chunga MNF chon lom thu asoi tak mema SEDP dong tu zong ten lo tin pui nge se kan du sak tak zet bok ani Mizoram sarkar chuan SEDP tho khatna first phase chung ko sing rup ne na cheng sing nga thevin pe an ni to hemi tan hian cheng vaibel che zathum central ani second phase atho ni na chuan chung ko sing rup ne na vek cheng sing ni sanga theu pek le ani in vawiin cheng vaibel cheza som nga central ani ten third phase atho thum na chung ko sing rup tho tar ketin selection nei chho mek ani tunin than pon hian mi aron nam ta ani family oriented SEDP atan hian vawiin vaibel chezali le somnga central to ani sarkar na won velo mi pui nor pui har so jok te tan ban pha ka Mizoram budget du niam ani hi alom oma ten katen soi se lin dem na thu au pui vyo ma se Mizoram budget mi pui nen theng pha ani zia SEDP family oriented kalpui ani hian atar lang le ani hei hian mi pui pha ban phak sarkar kan nei zia po atilang chiam le sarkar atanga
thabi lo nei ve lo te tan SEDP hi mal som na ani tak zet ani SEDP cho chung chang a hian ti fu tok lo deuh eng emo a om pal ang ti adin oma SEDP don momo ngoi la dong lo emo dong tu than to lý sa lo tel lo pal po om theyani heng te don thei tur hian kim chang le chang chung zo ka kalpui zel tum ani a MNF sarkar chan tir chawa khan SEDP hi pilot project katan chung ko sang ti chuan hna pek along ni to a chung ko khatin cheng noi thum chuang te an dong hloma hipuin minti buai ta kawangin engamuchen family oriented SEDP pek hi akhai lakta ti kan thiat kha ani a ti chuan SEDP phase 1 hi atho khat na hi installment ni pek ani to a atho ni na phase 2 hi installment khat pek ani to a chila khana pek zat kan soi to a third phase atho thum na hi selection nei ni in kanin anang tari ani MNF in sarkar na achang le ani chuan SEDP hi pek zui zel ani do na chung ko khatin nuai thum an don kim ma chu pek chhunzawm ani anga a project ajirin nuai thum chuang po an dong thei do na ni MNF sarkar chuan SEDP mang hian kun tok tu te le bihar sajok te leirem ra ti ra khai chua hi kan tum het tlat ani ten covid si pui leng awangin vaibel che za thum dong lai kan sum mu tur kan mulawa kan udaw ral tan te awanga boina ram ri boy kho chak lir hing vok pul fitrap thak tak ram kang na sale boina ne neu dang te kan ramin kan to ka hun danga thleng ngai lo har san ne rang kan to awang hian kan tum lo na lama sum ban atu na sa le a heti chunga mire theile kun dak tu ta din cho ve na tura SEDP ani thei hi alom om tak zet ani sarkar thar lo peng le tura hian SEDP banga mire theile kun dak tu te khai cho an ni ngai thei nan MNF lo voting le ngai turin zoram mi pui te thin lung takin kan nge na ni chu vawiin ni a kan han tar lan du i kan han sai chu ani kan lo so vele lo mi chen khat in ma yang party chen khat ya le sem policy hi an soi sel thina mi pui ril ru ti chiat na ani dong da tu ra in zir ti na ang do ni ti ho lang hoi zong in mi chen khat ya an soi thina mi chung sa a hian enge in party in ngai ta ti kha sem policy chung sa a hian ka het tua chuan a pahina chuan SEDP hi ti hian in khat tuana ni to in sem chun som tu tuin ro kuanga vote son na hmanrua ni mi pui te eile bar sille fen an sum le pai de cho na ata na tan pui na pek hi mi ril ru roi koi na atan ani lo ti chu mi hian an thia min kan phia chu wang chon hei hi chu kan king ko don zo ram mi pui kun na thok tu the than chwa na tan apoi mo kan ti a
chu wang chuan hei hi chu kan keng ko zelanga ten mi ril ru po hei hian thingtanga te zin ila ati hlim khop mai ti ta he ve in kan sia a hei hi chu kan ti fu in ta sia a ten voin ni a hetianga kan ron tar lan hi vote zawnna tan ani ozong lo hei kan SEDP program hi kan launch na po hi array to ani chu wangin scheme kalai mek kha vote zawnna kanin ti sak chuan a fel ka ring lo kha kha chu ngai dan koi deuh a soi du te ti ani ang ti kalau khop mai voin nia hian SEDP hi kan sarkar ma atanga kan doan that sang ni som pariat election ma a kan doan that hemi hi mi puite in to de na le en kol na ta na kan te ni mi puite u ho u min pui ro kan ti a lomom takin atopa phei chuan MLA somni pasari lai kan lo ne ya hei hian mi pui ril ru ala hle te pon kan sia kan lom khop ani chu wangin voin ni hian then khatin SEDP an sen to don lo ti sang te alo oma khan kan soi rik le angai ani hi kan ti mi pui ta le na kan sarkar le chuan hei hi chu kan program lian tak kan ken ko economic policy chuan hemi hi kan chhunzawm zel do ne ti hi voin nia hian a big taka puan tul kan ti mi pui te roi koi ani lo nan thu dik kha kan soi ani chu voin nia kan san to hi ani